Robo vlakovi. Krećemo u neotkrivene svjetove. Robo vlakovi. Snage udružimo, zatim pojurimo. Posjedujem posebnu moć, duboko u sebi. Hrabrost ja ću skupiti i strah pobjediti. Nema zaustavljanja, najjači smo ti i ja. U pustovinama sad jurimo mi. Robo vlakovi, upoznat ćemo prostranstva velika. Robo vlakovi, svi smo spremni, sad je vrijeme za polazak. Robo vlakovi, krećemo u neotkrivene svjetove. Robo vlakovi, nepobjedivi i nerazbojni. Robo vlakovi. Lažljivac Duke. Moja energija je gotovo prazna. Moram se vratiti na tračnice. Duke. Tko je to? Tko to izlazi van? Duke! Što se dogodilo s Kejom? Gdje je Kej? Gdje je? Žao mi je, društvo. Ja sam kriv. Zar se dogodila nesreća? Reci nam. Nisam siguran. Iznenada se dogodila lančana eksplozija. Kej me pokušao spasiti od eksplozije I to je sve od izgradnje željeznice. Gotovo da je sva energija s trga fontane iscrpljena. Kej nas ne može ovako ostaviti. To je laž. Nije istina. Nema šanse da je Kejev motor prestao raditi. Ti lažeš, Duke. Ti i Kej se zezate s nama. Molim te, reci da to nije istina. Kej nas ne može napustiti. Kej nije mogao samo tako otići bez borbe. Patku, smiri se. Kej! Kej! Pusti me! Kej! Idem potražiti Keja unutra. Pričekaj, Patku. Tunel će se uskoro zatvoriti. Ako uđeš, možeš ostati zarobljen između i nikad se ne vratiti. A nije me briga za to. Pusti me! Kej! Kej! Tu sam za tebe, prijatelju. Samo slijedi moj glas i vrati nam se! Smiri se, Patku. Smiri se, Patku. Pusti se. Je li to Kej? Kej! Kej se vratio! Kej nam se vratio! Je ovdje! Kej! 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 Kej? kako se uspiju vratiti. Becky, skenerska zraka! Becky! Popravak je hitan. Ako ga odmah ne odvedemo u bazu, njegov motor će stati. Becky! Patku. Kej, što je? Ne čujem te. Kej pokušava nešto reći. Duke. Duke? Rekao je da uhvatite Duke-a. Što?
Eto, krajčiću te, Kej. Stoj! Rekao sam stani! Što si mislio napraviti? A Kej je mislio da ste pravi prijatelji. Prijatelji, ne zavaravaj se. Gluposti! Atos Delta! Što je to? Kako se usuđuješ? Evo zašto! Mi moramo pozvati Viktora. Ne mogu ti to dopustiti. Deltaborg! Sally! Mislim da ne. Viktor je trenutno prevelika gnjavaža. Duke, kako nam možeš ovo učiniti? Pathu, samo mi predaj Keja. Ja to nikad neću učiniti. Pustit ću te bezbolno. Ako mi predaš Kejov magnetni motor. Nikad nećeš dobiti Kejov motor. Sally! Sally! Budi oprezan. Svi tvoji uzaludni potezi ti crpe energiju. Ato, lansiraj moj uređaj. Vi naporni robovlakovi. Propustio si priliku za bijeg. Riješit ću se svih vas. Ja ću biti jedini preostali robovlak i svi vlakovi će živjeti pod mojom vlašću. Kej! Duke! Hej! Jeffrey! Sally! Ja ti neću oprostiti ovo! Duke, stvarno si potrošio sve moje strpljenje! Sally, jesi li dobro? Dobro sam, ali moramo brzo pronaći Viktora. Kej se sada ne bi smio boriti protiv Duke-a. Tijelo mu neće izdržati. Nema šanse protiv mene u ovom stanju. Viktore! Viktore! Molim te, dođi do trga fontane odmah! Duke! Becky! Kej, jesi li dobro? Kejo! Jeffrey! Treba samo jednu dozu. Maksimalnu. Kej! O ne! Hoće li on to? Moćno. Nemoguće! Kej, ne čini to!
O ne! Hej, nadam se da je dobro. Tuneli. Ajme, što će on sad jadan? Oj. Ajme meni. Ne. O ne, tuneli se zatvaraju. Kej je ipak važniji. Kej! Dobro. Kej. Ovo će zapečatiti i potpuno zaustaviti Djukov motor. On više neće biti prijetnja vlakosvijetu. Jeffrey, što bismo sad trebali učiniti? Moramo čekati dok se Kej potpuno ne oporavi. Kej, mislim da ti treba dug odmor. Sada je u svojoj bazi. Ne. Pa Kej! Ne brini, Kej će se vratiti. Sve će biti opet u redu. Ja vjerujem u njega. Becky, idemo. Becky!